Lijep pozdrav svima. Danas je sa mnom Snježana koja će podijeliti svoje iskustvo i svoj put do rezultata koje je postigla. Pa evo Snježana, možeš se predstaviti za početak. Može, ja sam Snježana Levak, imam 54 godine, dolazim iz Zagreba, ja sam liječnica, radim na hitnoj medicinskoj pomoći u Velikoj Gorici, imam jednog sina, 21 godinu, udata sam. Ok, Snježana, reci mi za početak zašto si se odlučila krenuti sa programom, što te potaknulo na to? Pa potaknuli su me osim velikog viška kilograma, puno zdravstvenih problema sa kralježnicom, sa zglobovima, teška pokretljivost, tlak, ukočena leđa, zglobovi i tako sam onda scrollala po Facebooku i tražila fitness online programe, pa sam tako pronašla tvoju grupu Skinny Kile i onda si se ti meni javila preko Messengera i tako smo polako krenule u program. Super, Snježana. Evo, podijelila si zašto si krenula, a možeš podijeliti zašto nisi ranije krenula, odnosno što te skoro spriječilo da kreneš? Pa ranije nisam ni razmišljala da postoje fitness online programi, nisam baš to ni susretala na Facebooku, a potreba je postojala, a nemam toliko vremena da bih putovala, a prije i zbog korone nisam se odlučila da bih išla negdje na trening, a kako sam bila i teže pokretljiva, onda nisam ni znala kud bi išla obzirom da ne mogu ja vježbati klasične treninge, to je preteško za mene, pa eto sam ušla u tvoj program koji se meni prilagodio za moj početak kada sam bila prilično zakočena, polako uz treninge sam se pomalo otkočila i tako napredujemo korak po korak uz individualne treninge. Bravo. Reci, što ti se najviše sviđa u programu? Pa sve mi se sviđa. Sviđaju mi se ljudi, treneri, trenerice, programi, treninzi, podrška, briga za ljude koji treniraju i tako i jednostavna prehrana. Super. I evo zanima me da podijeliš koja je najveća vrijednost programa koju si dobila, a možda se nisi nadala da ćeš to dobiti prije nego što si krenula. Pa teško je govoriti o jednoj vrijednosti, znači tu ima više vrijednosti, izgubila sam 9 kilograma, brojne centimetre, promijenila se fizionomija tijela, povećava se polako mišićna masa, tu je i Herbalife prehrana koja je jednostavna u svojem pripremanju, znači doručak i večera su vrlo jednostavni, ukusni i ne moram razbijati glavu što ću jesti i vagati koliko. Tako da brojne su tu prednosti, pa eto, idemo dalje. Bravo, Snježana. I ono što je isto super, osim ovog rezultata koji si podijelila, znači koža ti je zategnuta, znači nema kože koja visi. To je ono što je da, nema kože koja visi, polako se zatežem, polako se formira struk, polako se stanjuje struk i bokovi i trbuh, trbušnjaci se zatežu polako, prsni koš se suzio i tako, znači struktura tijela se je podosta promijenila, a to su i svi primijetili oko mene. Bravo, Snježana, bravo. I reci samo kome bi preporučila program? Program bi preporučila svima sa viškom kilograma ili koji možda žele naprosto promijeniti strukturu tijela, znači povećati mišićnu masu, dovesti se u neku formu i tako.
hvala ti Snježana. Imaš li još šta za podijeliti za kraj? Pa eto, hvala tebi Marija što si me pozvala u svoj program. Hvala moje trenerici Ružici na strpljenju koje ima sa mnom. Jer sam u početku bila jako zakočena, pa je ja sam mislila kako ću ja vježbati. Pa je kad sam gledala treninge na Facebooku, rekao ja to ništa ne mogu od toga vježbati. Ali kako je Ružica uspjela uvijek nešto naći što ja pomalo mogu, tako da polako ipak ispada da nešto i mogu, jel? Pa da sve više zapravo mogu i da ćemo doći do toga da ću moći ono što nisam prije mogla. Bravo Snježana, hvala ti puno, hvala svima na slušanju i evo ako i vi želite krenuti sa programom i postići rezultat kao što je Snježana postigla ili još i bolji, slobodno se javite se ili u komentar ili porukom rezultat i proći ćemo detaljno vašu situaciju i pronaći najbolje rješenje za vas. Hvala puno Snježana još jednom, hvala puno na slušanju, vidimo se uskoro novom prilikom. Lijep pozdrav. Hvala tebi, Bog.